E tangihi ana te aihe moko I roto o whakatāne I te rangi nei, I tauarohe a moko I aia e ora ana, me te kaingākau o te iwi o reira ki aia. Nā whai anō tō rātou hia ki te poroporo a ki atu ki aia I te rangi nei. He ahuatanga hau pea tēnei ki te tokomaha, ko te tūpāpaku o tētahi aihe e tangihi ana e poroporo a ki tiana. Mātau kia ke rātou, tēnā ia ngai tātou. Mua rātou haere e mena tikana e pāna ki wera haere e tau. Koera e hoki mai e kone. E kokonga ngā kau, e kore kitea, kei te rongoa ke te mamai me te aroha o te iwi nui tonu o whakatāne, e tuku atu nei rātou te aroha ki runga ki aia I tēnei rā. I hau te rongo mō moko o te aihe ki te ao I te rātou. I runga anō I tōna hiahia ki te whakarata atu I ai anō ki te tangata. I ki te atua tahitia ia I te māhia, ka tahi katau ki whakatāne me tauranga moana. No ngā wiki e rua ki muri nei ka kitea tōna tūpāpaku ki nā one o te mautere o matakana. I tēnei wā kaori I te mōhio tiana te aha ia I mate ai. Hara ia I te kararehe noiho no te moana o Tangaroa. Anō nei he tangata. Anō nei ko ia tetahi o mātau o tēnei whānau o whakatā. E ai ki te kōrero o tāwharautia mai te marea I nā mate atu he rangatira. Aha koa he momo rangatira noa moko I nā tonu te marea. He's been a part of us. He came here with excitement and everybody was happy. Today it's just an awesome occasion to acknowledge a special animal that had a big impact on my children, my family and I, and the people of Whakatāne. Hei te ahiahi nei, kawe atu ai a moko te aihe ki matakana, ki reira tanumia ai ki te kōpū o Papatuanuku. Ka pare tā whai, te karere.